nsama woni wo sister be kan wo fia na memma mo Bible memma mo snap kosua ana Quran na memfa mo Bacho mama Bible memma mo Bible yes me da se pa mo fa Bible hye ni nsama mo ma no twi Bible na yen ya bibifo ye gidie wom okofa borofo ne dia na ye twetwetwe ho kra boka asoro ne asase ne wudin amma hunu se nsama woni wo sister mo be kan wo fia no enya tro na mba betwa gu obisu ne mom no kra tro do na mo ba be kan awia ama wiase nyina wo biate Bacho mate Yetie wo papa. Bacho asema me be kan. Ikuta Bible e de kind of crep bie wo mse asema me be kan no crep truro me ntwa tro ntu nipa na ye be bon din account no so. Me be kan bia no crep pepe. Me da se. Ensem wo e bie hu e ba ni se ya wati a na wo yem hyehyw Okay, yamra na yamadi nkomo e wa ha sei. Nsam no do so de tie na nkyene wo mu na wiai mabedwafo ade nsam nyina ade brewo me pacho bomodna sa obedwone YouTube Adwumapa TV. Na wakakɔhwɛ ye nkomo ayedi ni wo fie nyina no obakɔhwɛ ni nyina live make sure say subscribe na wa share ama tiefo anasa wo namfa woni mo so no omo so anya bi na omo so hwe still your followers no do so mesrabo ade na me fefa no se okwa bomodna so obakɔgya wo message bi wo ye bakɔkenkan ni nyina e de amount se de be ya wo so ye behu sampa ye ne wo nyina no ene e ka bom adi dwumadie no papa kwadwopoku ene ono ene me cameraman e wo fia Clinton antimi ama ene kwadwopoku ene me cameraman e wo fia sei ono oboa ekofa nsem ni nyina de ba no eye Zak Podoski na Abrante KD akosi magina kakahini amo ene mrante mo kofa nsem ni nyina de bre me amje pene e de nsem ni bre mo no me de Musa Abubakar Alhaji Gongono no ana ye frem mesrem sejata awia ya trase de ya trase wasam so sanse wi asem pene so bia na fono asese no no na num tosio e do sese no prokwaku etwaje amade no na afiri ho wawe okutukurukuro da nkyem kureku yakuta sikankuri se di twetira ye nyai enkobusa apese enwoma awiai ya hye ye nkomo bonase e wo fia papa wo ne ani wudi nkoma na ani wo sister ene mi sister na eni ye ne wo sister na eni nkomo na ewo on na as ewo ho ye ne ni nkomo no ho ma me ho ye de ba jo me ho ye pa ye nyame ase pa wo so anya fie san ba jo me 48 years ba jo wow what was saying ba jo me Miami okuno de saying ba jo ko fie boa saying na obesi akira obi okotiri bia behu se wo na awie yete ha na ma ye ne wudi nkomo ba jo ye frame Abraham ya kala wele wura ubisa obi a behu e wo kotiri kotiri ntu ngo na chikala wele ho ba chane sa wo da so che ene de body bia ni wonti se me jai se body ba ka body on kam no fa dan fo me peppa na se me peppa sister bina na tadi bi firi kotokun de brami also sa wo se body ma se de ayehu e de amaye wadwe nche wo de bekoye WhatsApp group num na wo de akotum na yantimi abobo ebinum a momfa nche yesanse fo na ye de bobo no mfonso kakre e wo kwatiri na obodi bi wo fia ha me pa cho wo a wonim sa nipa no omoda so be ka kire ne se ampa wo mu Supreme Court ena na asem abepie wo ha wo mu atukuba ya tena se bafo boni e wo ha gbedegbe o mu nyina e wo fie ha no ma sabrei o mo ba betena asem no so ma me die na ato wa samrei wo ne wo brother e de asem ba bedan ahintasem ene abedwafo Alhaji me da ase asem ni nyina ne se eya na anojo ada anyumre be se su crop me me kwa fuom yekua ni kwa fuom bedru fia me me wofa eya me ma me nua be ma me ma me nua be ba pa ye friend is saying panyini kofi wusu o panyini kofi wusu me ba cha wo hene fa kwa sunyan duma se kwatiri sunyan duma se kwatiri me ba cha eti kwatiri fu amutie ye wo a wonim papa o wusu bia ne ka cha ne se ni nua ye ne wo fa ase eti fie ha no ma oni ye di nkomonti wo ma na so emen na fidie no Twanko mano so na ye den. Enti me wo ha me besia kantan anche na no me hu nanim. Me hu no na oba no ma me adwo. Je so. Ti me je so wie ya no kita politin. Tuntum. No de ade ne ba se me brew akokọ ama wa yen no. Okay. Asema o kan ye no. Ti o kan me so mu ya me de ma no ne se. Me de akokọ no me wo bi wa hadada. Na akokọ no ha no omo nsene. Hai udi akukwo si hwa na akromfo eden awia wo mo da kure tinchi me nkukwo nsia
nti aboa wo de ne ma me kora ni nguase be to me wo me ne wontam aboa no mbe wi ano nti omfa aboa no nko asema me wo fa no so bie na no ka kire me ane se ye be chi aboa na me ma ye nche no no je akokọ no de share me nsase na me so me wo Adwuma pa FM na me de si so ti me de si so na akokọ no me ma bi ye so mba be foro na akodi bububu na ofiri politin no na ko wura mi jale nti anwumre ne bia manka hwe na me wo hwa no sia time no de manka hwe nti me nua na odi mi ma chiri no no e wo ho nti wa na no dware odware wi na me frɛ na me se firi hia bra be hwa de ti me nua no be na o se ade na me hwe ofa de akokọ bia bra me se menye na menye na akokọ tuntuntuntuntum esa hwe politin tuntum na o se aboa no wen na se aboa na wura jare won kokọ ni bi nko mo pɛ na foro nti o wura jare ho na o se sa nti wo de ya npa politin na se man hwe ni yetena ho se ye di ho abobo ase akokọ tuntum di me bra ba ba eduru ho na ye de ade ne ye example de kire ne se me ba ma na akokọ ama na ye no na obisa me se ampa am se a o se aboa no we na me se kojare wo ti akora no mo mpi akokọ no se akokọ tuntum na ore mama ye mfa ma ye na ye mfa nche na aboa tuntum kra tuntum akokọ tuntum aponche tuntum ye mfa ma ye na me se sa o se an na se eni e kompanyimfo no kokọ bisemu ase na fa be ka kire me ansa na be man pie to bi eni e di mo bobo na de esa ko bon nine yet won fa ko sa ma na bonon kron ti sa non kron time na me nua ka sa na te de ane aboa me nsa ne nine no emom na me fa aboa no ko akwantin fi ba bia me wo fa ne fie ni wo me ko ji aboa na dwebre no simple nti se me ja na de be che no na aboa no wo fie no okay enu na ma adwen ma me ko hu se bibi kura san wo politin wo de ba yi no nti me ko ye nko fa politin ne se me kura me soma akra say Dorothy for politin man ma me fa aboa ne jim akra no ma politin so ja hwe wo se ma bibi wom na say free wo bibi nim o se ama bibi wom se bibi nim o se fa bra bibi wom na me tia bofra na bofra na fa politin no de ba ya ampa me so mo so mi ka che bi nya say Tricia bibi wom ampa enti bi nya no kuta phone no so torch ye hwe mu no na ye se ka ma ye di ye aduane wo jale mo no ehye paper hye ho yenti ano da ndi wana me no bobiri no say ade we di ansem me ni umienu nkoa mu na se sa na tie de a ye nkop tutum nika nkop panyin bi ho ye fa nkop che no mo nka mo panyin sem fa nkire ye na sa se we ye ens ne yeso na ja yeso ye me so me kwa so me so me kwa baptist ti me kwa ya na me so me kwa pastor fi ti me goduru na pastor na ye de ken not wona na yire kan ti me kwa ya na me se pastor anyumira ni atumini se na me wafa me ma me no be ma be ye ti wa pastor ade ni nie no asomtwe no biem no hair policy no say se kama akoko tuntum policy tuntum se kama ka ho ayemfa nya hwe dabi aba ya se we de eso o hene bi wo kurom ha biem kwano ho na fa se no ko kira sana ye be hu na montutu ayetu ti me kwae na o hene na me de ko kira na wada ti me fresh small boy bi so wo kwetire wo se me kwei me nko me ni me no me no me no ye ntim ti sa de ono so nkonko jaye ni ye ma ono so kokko jaye ti e godu vi na me wafa na da ti me frɛ na me se me wo papa wa se me papa da na se wo frɛ na ma me wada kora me hia no na ye frɛ na ma na ben ti oba no na me tu len se wafa ade a ode bira mi ya akokɔ se so me san ko hwe mu aporte no se kan dam nti me dia me nko ansi me tim pa akyɛw ase kyerɛ ne sen ase me ka ase kan na fa twitwa kala wole na se na sabri kala wole bo ode ani ho me nche na by this time this can bra me some fan chakala wele die ene be kwa senti media sa asen we die enti mi nsan kwa ase obi enti mi pa acho ne me ne no je oje ya ne sore ya ye ba ti ya bra ye si so ya ba ne ye hon so mo si dan bi wo ho a ye de da funu wo the background ye dru wa pa ye ba nipa na ye ne ko ya okoja ye no ye ba na me hwe ba ni na sa abo bi na wona se ya bo na we kwa na boy na ko je me bi abo na wona se solo so wo o se wo wahem so so gina so soro ampanya ampa boy na twe ne ho ne de to hwehwe wo na ampa tuntumire na boy ne gina so na se obekana be wa so tuntumire o se abo eme saminti ne yesoma wo ma ba hade na ode ne nguase beto mai mi no so dia ene me de me nya mere mekun na ono ade mpa bo akese ye hyere tieti abo no na okun wo ha na ye de twa so ne bai okay ya ba be da ma de ache enti anopa masa so re bio na wo ha anwe se me wo fa ne ba oba ya oji me ma na gua ono mpo ne fa na de tena so oba ya se abena asa na me de ba ha nura no
eye me call baby me call baby na me call ye no asem afiri mu ne se minyi sraha na sraha no ena mbeyi ma wo no na senka wote ase ma me ye ya ke fie ye bubu nyina me sinyi asema me wo fa na sambe ka chiri to bi mu se obesi efie na ayedada obewu asi amampena mananye no nka se me pene na nka wosi bra me so a kasa ne nyamu nsuso tama me de aboa ne koro me ode ba bia me nyale ba bie ne we bu me pe makomefu mo ba nti me so aboa num se ye de kɔ na pastor no bompa ye we di aboa ne si kwan se ye twere ka kwan ne lole kwan si mu apen me ye funu start ye na ye me ya ye funu santi ye kɔ me bom ne ma se frisia me ye funu o se awode ye nko ye kɔ ye beduru ye na na dwevre ne ma na ye funu ne gina mu ma de ache ade cha na pa na ye se de ya ja na kɔ bo anwumira me se me de na kɔ ahemfi akɔsama na no nti ba 5 o'clock de ya kɔ ahemfi 4 o'clock na me ye funu san start ye point mi nti manko mano ne hospital anka ye ba prophet mo de be hia mo na masem ewia sempene se ye mfa nso a na opere so ho beso a ko ba gine gye se wo suasi ema ni wura eso ensem wo ebi eba ni se ya wati a na wo yem hyehyw ayewu